Chini ambasam sayo. Chini Sikari bari sub center. ADC hapang me naikolzak. Omno tini oro Chini honorable MDC bekunike visit khapike. Tai Chini logi Chini deputy CEO tongo. Chini ZDO tongo. Chini executive engineer PWD TTAADC tongo. Tai Joto officials be milui. Tai local ro milui tini. All sub center no Tebo Khwrwng Khwna bagwi Tebo Kaham ke chalu Khwna bagwi emne tomo chalu ongjak no maso 20 থেকে 30 জন patient sob somoi phayo ngai tabogomno full fledged khai at least 25 bed tonoi amno taw start khainin bagi doctor bo dongoro Chini dipayon ne burma tai staff ro bote bang rui o June mas tin Bising no full fledged start khainani hei sing tini naitilekya tai o subcenter no bo tip top khai bo bishoto singjate PSC khaimanate omboin tini oro visit khalepeyo omono je health sector ro tebo uplift khaina bagi sin borok ni bagi tebo sujug subida khairana bagino singoro tini visit khalepekya ebong singomoni tabung siminamo course of action khaijaknai immediately no tomo tui samung khaina mo jotto no sing khlairnai oro singo hospital no pula tip top khaigranai ombor bed rufainai on pore ambulance bo kaisa oro ton phainai sob somoy abod bipod ni bagi emergency ni bagi jate o sub center ni o ambulance ambassa district hospital pano CHC ro phon langnani ba agartala ro phono judi patient serious ngai langnani bagi oro 24/7 ambulance kaisa ton phainai oro tebo staff bo rufainai tai omon pore kai PSC ni je khaya nangmon amo paijaknai omoni tini kamini lukro we baksa ke senior officials ro baksa senior amchani MDC baksa singoro tini visit khlai tini